Şampiyon! 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 Bakın, Bucak Bey'le uçurasında diye tarafına vardır. Hamma şey. Kepkan Cedric yollandı, ne var dostlar? Sizin kameranız onu çekiyor mu? Onu tutarlar var mı? Bak gidelim. Kamera kelime. Yok etme fon var. Yeme ama aytberler çalışmalı sen. Sana kanday oldu? Ne oldu? Ayt balдар akırında yetti. Ayt bayat hospitaliste balдар. Assalamu alaikum. Allah'a ümmet teşekkür ederiz. Sizlerge de rahmat. Biz de koldan gelip istirgenizlerge Allah razı olsun sizlerden. Rahmat, yigitler sizlerge rahmat, Bakır sağa, alım sağa rahmat, Xitoyga şükür uşunday Kırgızdan çıgan yigitini östürüp jetkirdiňer Xitoy buyursa mına büt Kırgız eli bugün suyunup tosup albatat kançası gelenmegenler özlerinin salamına duasını aytıştı. Sizlerden Allah razı olsun. Xudayım uşul sizlerden jеңишиңерди eň мындай жеңишиңерди төмөнкү чеги болсун, мындан кийин жеңишиңер жогорку деңгээлге жеткире Xudayым ушул. Ушундай Jengişi de oynayın. алым sen. Buyursa daha жақсы oynar olur. Amin. Amin. Kırgızstanımızın jelegen dağısı Gelbiretöre. Alım sen. Oğlum, monastırınca kolay Valla takkan da жақсы. Tuğanı bir akal. Alın bir akal. Sen bir akal. Sen de al. Gel. Bunday. Sana yani kengir müracaat kengir al buna. Kengir al buna. Ana sarpayın al. Gel. Bak al gel. Giy. Ana bismillah. Başımızdan kalkmak istiyorsan alın da kınarsın. Kalkmak başımızdan çıkmasın. Koymuş gibi. Giy gelsin.
Xudo xolasa yaxshi nima deydi, yaxshi duo qilaylik. Görüşe turganlar var, görüşe Yaxshi duo. Anda mınday kılalım, mına Kudayga şükür, mına uşul baldarыбыз bakıt menen alım ökü, şunda bizden Kırgızdan çıkan jigitini Kuvançbek Abdusalamoğlu'nu uşul dengelge jetkirdi, uşul öküne çoğun rahmat. Kançalagan emgegi var bilesinger, anı uşul jerde turganlar barıngар bilesinger, uşul Kuvanç'tın bugünkü jеңişinin 50%'ga uşul ökü. 50% özünün gündöp jasagan emgegi. Men ayaş bolan bolat özüңөр bilesiңер, Allah Taala uşu barın uşul öködөн, uşul жөөдөн разы болсун. Ошол менен бирге ушул биздин жамаатыбыз, ушул жигиттерди колдоп келген балдарыбыз, кыздарыбыз мына Кыргыздын татынакай кийимдерин кийип келип, наны менен, боорсогу менен тосуп алган кыздарыбыз кана келгиле бери жака. Көрдүңөрбү? Мына кыздарыбызды да киргизип койгула бери жака. Gel, Kuvanç mına жерге тур. Kuvanç'tın bir жагына, birinin bir жагына тур. Mına uşunday kılıp turdular. Mına uşular barıңарга razı. Allah razı olsun degitler. Kelgile uşularga bir pata verip koyalım. Anan keyin akırın жүрүшүбүздү жылдыра берели. Таңда атып кетти. Бар булар да эс алсын. Кана амин. Allah Taala ушул бакытка, алымга, кубанычка өчөңөргө чогуло берейин. Allah Taala sizlerдин асманыңарды ачык кылган болсун. Allah Taala sizlerдин кандай жакшы ой максат тилек кылган болсоңор ошо тилегиңерди көп чексиз эселеп берген болсун. Allah Taala ушул sizlerdi asmandan kelgen apattan, жерден келген баледен сактасын, бейажал өлүмдөн сактасын, бөөдө кырсыктан сактасын. Allah Taala караңгы түндүн жамандыгынан сактап, караңгы түндүн жакшылыктарынан буйруп насип эткен болсун. Allah Taala жарык күндүн жамандыгынан сактап, жарык күндүн жакшылыктарынан буйруп насип эткен болсун. Allah Taala sizlerdi жаман достордон адаштырып, жакшы досторго жанаштырган болсун. Allah Taala sizlerdi жаман адамдардан адаштырып, жакшы адамдарга жанаштырган болсун. Allah Taala sizlerdi ушул жаман кошуналардан, жаман ellerden adaştırıp, jakşı koşuna, jakşı ellerge janaştırgan bolsun. Allah Taala sizlerdi tapkanыңарды тазадан, адалдан кылган болсун. Allah Taala daima ушул sizlerдин, үй бүлөлөрүңөрдүн, бала бакыраңардын, тууган уруңардын кандай жакшы ой максат тилек кылган болсо, тилек максатына жеткирип, эл алдында эл караган жүзүнө эч качан жер каратпай, жүзүнө дайыма жарык кылган болсун. Allah Taala ушу бала чакаңарга, урпактарыңарга эч качан ушу ырыскы кешигини кем кылбай, ырыскыларын акыретке чейин дайыма берекелүү кылган болсун. Ушул биздин Кубаныч балабыздын жеңиши, бул жеңиши эң төмөнкү жеңиштер болсун. Мындан кийинки жеңиштер дагы чоң-чоң, бийик жеңиштерге жеткен болсун. Allah Taala ушул үчөөнү биздин жамаатты, кыргыз элини, кыргыз журтчулугуну ар кандай жамандыктардан сактап, дайыма өзү колдоп, Allah Taala коштоп, коргоп жүргөн болсун кыргыз элин. Allah Taala кыргыз элинин баарына, ошонун ичинде ушу алымга, бакытка, биздин ушу Abdusalamoğlu Kuvançbek balabızga daima şu özü jar bolsun. Amin. Bardıq жамандыктардан сакталмасын, жакшылыктардын үстүндө жүрөлү. Амин. Аллаху акбар. Кана кол чапкыла чыгып